Ubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanzonzo sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi umlandeli kaMthandeni ke umfo kaManqele odumela lapha ke ku TikTok okuthiwa ke umdu ukhala ngokuthi ke abalandeli lapha ke ku TikTok bangena ke ngezinhliziyo ke ezimpi umuntu mayilandela ke umculi umlandela aze amfake enhlizweni yakhe kade akumele ke enze kanjalo njengoba ke eze abekisa ngokuthi uma ngabe ke umuntu ke ethuka uMayogathi noma ke ebeka kabi ke uMayogathi ngeke yena ke aze afune ke ukushaya ke lowo muntu ngenxa yokuthi ke ubeka kabi uMayogathi kodwa kumele ke bantu behlise lapha ke ukuthuka abaculi noma ke abalandeli behlise ukuthuka amanye amaqhawe njengoba ke yena ke elandela lapha ke uMthandeni kade khona nezinye ke lapha ezinsizwa enjengwabo ke oMax umfo wamakhanya abamele yena ke lapha ke ukhuzani ke umfo kaBhongose ngabe kuthini ke okwakho umbukeli ukuphawula mayelana nayo ke lenkulumo yakhe ke lapha ke umuntu ongumlandeli wakhe ke uMthandeni lapha ke ku TikTok siyabonga bekani ukufaka inhliziyo emculweni kaMaskandi yabona azilandele nje umculo kaMaskandi in general inhliziyo asiyisebenzise ekuvikeleni imindeni yethu ezintweni eziligugu kithi awukwazi phela ukuthi ungasuka uthatha umculo kaMaskandi ebeigugu kuwe kangangokuba usubona nabantu abafanele ukushawa besimo sokuthi hayi angifune lutho angifune umuntu mina uzokhuluma ukuthini ngoMayogathi uMayogathi iqhawe lami ngokulimaza ngempela madoda silande sayo umculo yes it's fine kunabafowethu la abathuka inhlamba bathuka abaculi lo nto asiyemukeli bafethu iyabheda lokho kwangempela yabona nje mina angiyiphasisi ngihleze yabona nje mhlawumbe sengenza ama video 5 ngithi mina abaculi bakithi badoda asingabathuki yabona ningabathuki bafethu ningabathuki mase nibathuka sekurong kodwa leyo ukuthi madoda sesizosaba manje ukukhuluma la ngomculo ngesimo sokuthi nina nezinhliziyo isisheshayo ukuzwela amakhulunywa ngomculo wena othi iqhawe lakho madoda niyabheda inhliziyo zena ayisheshe ukuzwela makukhona umuntu onyakazisa umndeni wakho okukhomba ukuthi usukuvikela umndeni wakho yabona ukugonga nje singakufaka kakhulu la emculweni bafowethu mawuzazi wena ukuthi ufuna ukuhlonishwa la kuMaskandi ufuna usibanibani ekhulume noma kanjani ngawo ungaphawuli ngoba mina ngineshow ukuthi akekho umuntu ongavele kusukela ongakazi usho lutho khona usuku ukuphawulile bese umuntu eyaphendula kanti usephendula ngendlela futhi wena ongekuyifuna yabona so la asisaleni nabantu abaziyo ukuthi okay no say understandele igame le but igame yethu ayingagcini ithuka abantu more especially ama artists yabona kube ukuthi nje kuvikiswana ngokwengoma mina nje mawungahambisani nesenzo sami bafowethu asikho isizathu sokulokhu uhlezi uhlezi ungithuka yazi khona abantu sekuphela unyaka la balwa nokungithuka namanje awukanaki ukuthi lento engiyenzayo awuyifuni yini indaba ongangiblock uphume kanje yabo bafowethu ngeke majongo yabona ke bafowethu senibhedwa ngempela manje asingalwi nje silwele izinto eziyizeleze madoda ngibone ngathi mina ngiphusha ukugonga nithunaza isithunzi ukugonga bukhiphe mawuvikela umndeni wakho into eyigugu kwena nangizongithini bafowethu siyabonga